Hello TUNI Kuki News về dấu xe na bọn cha vin lem na hi vin tunin zong igam sung thu so ho aban banin update hin bol kit no hitin zat dang nam dang hon zong I to banga lungel anei wa Kuki cha te hi I to bang mitna amu ham ti ho zong hi het team na divin hin sayo hitin TUNI 6 February 2026 a hita in ni group February lang ahong ling do kit ta in tu kum zong hi 2026 zong hi ahong lung pan ham ti a hi le I boy ka wa hi apart hi hung ki chai pe kit ding dana hi mo a hi in tu ni I hung ho lim na deu hi a hi le KCA thupon UKNA don but ti a hi in chule Kuki Mipin Meitei government kis tha sim kit hi deilo na in Kuki nam Mipin I na chi vin lam len zot na ho thang sap na za chom bolin ki zot na ho an ki boli ti ho jong chu mu a hi in chule Churachandpur gam kai sunga jong hi na sata a igam inam ponama ma ni izat ham khat jong lampia hong pot do a ki phin na an umin sepai ho to ki no to na an umin tear gas ho zong anaki ka me ti ho chan ge zong hi mu a hi in hi chi hi I thu sei diu at I topic ngwa I hung lut masang ovin neu cha thuma kai to bang khat ga sei lo hen zan hi a zong kana sei ta in hi chi hi masanga patna ko bru thangjing hlang ho ana boizing la ya zong chu kana sei sa hi tai May 3, 2023 I boy masang lang pe wa hi tain hichilaya patna kana sei a hi in ki ho to a strategy phateta sema panla ding a hi hiti mai maya I bol wa hi le inam mi pi gamle nam po na zala athisan I lo hela panlangam ho hin mo si a ahin kho ahin chan kha de wa hi hizi chun a hi thei le igam inama dinga kathisan kahinna kapenga me iti wa hi le ipi ding dol ta wa piu hiti mihim khat chu ihung pin hla ta leisi chunga ihung hin ta a hi le chun ithi na ding chu ima kho hi athi ding mong ki hi hi ahin la thi zong hi zat ni au me ti zong hi amasa zong kana sei ta in thilpha a thi au min thil si a thi umahi a thi si uma a thi pha umhi cho hizi a chu I thi phat na diwa hi ihin la ya hi eiman decision kila nga hi tu ni a hichi ei hon igam inam ipo nat walje wa ilam kai ho vai hop di lo je a sumle pai ngai chat na jala pan ahin la wa igam inam ahin zo do le pon na ten ho chun ilam kai di lo je wa tunia ahin ho hin chan taw hen lang hi le koi hammo amo poding zong ki zo lo tu ni chan ge ya isopi isangam izan ham khat athi amang ana tan hi chi ho zong hi government in amina chu sumpi ding alak telapi ding in le lo ki hal ha ho alak telapi ding ti a zong hi thupon ana sa hi ta in ahin la tu ni chan ge a cheng khat mo zong ki nai lo a hi hizi chun a hi theya hi le ki ho to o hitin I bol ding cheng o hi lungtup nei ta bol lo hiti tu ni a zong lam le na shutdown ni bol wa ki phin wa se pai ho to ki no to wa nga hi wa nga chu ipiham itup idoi a hi lo wa hi I bol do ipiham di lo wa hi ta chu Genthei ki tho mai a hi in nga hi theya hi le hi chi ho ta bang hi strategy phateta ki sim han lang I hung kon do na pa na thip cha na hunga ipiham I target pau chu isu se no wa isu chai wa I lo le no wa hi le hi chi chu tong zo a hin tu nia se pai ho to ikino to wa mun chom ma I boy wa aning lang khan INEI hon mi anamat deu a hi la wai le thing hangam sunga mai lei police ho lut na
igam igo ho asat set deu pa chalewa set deu hi chi ho abolwa a hi wanga chu a meaning talo e ho ki phin na ho hi chi ho i vet na hi le chun po na da min kanami te ho ki gel pau hi tin i thil bol ina to ho hi a meaning ta in thil bol hi ti hi dunia ka sei do no min mi tampi alung hangen i hai zong le i di bowa ke hai a hi ta in hi zi chun tu lai ta na i to wa hi le i boy de wa hi zi chun hieng MLA phabe pi hi akipom poina hi zong le tu awang hi ei hon ipan la dan pau hi adi poi hi zi chun adi theina ding zo in lungel tha o hi tin lam kai tu a inam sunga lam kai ka hi ti CSO hi hen ho lam kai hi hen a hi lo wa hi le politician ho hi hen thal choya igam inama dinga thal choi ho jong tu a ita sanna lai wa hi le ke gel da na wang chu khat cha jong hi choi ala thei khat cha lo hi zi chun hi chila a hi talo ding in atha be a lam kai ikitielo angai lam kai ikilhen do angai hi chi ikilhen do to ka wa hi tu a lam kai sahon e lam kai jing vai le I macha hi lo de wei ti hi athuma kai to bangai ga se o in tu hin aniu sin sei phot no hi te a chai na ting le suggestion neo cha ga bol no min hi che ho jong hi ga gelu hi tin tu a mabana iti pan ila de ham a hi lo le tu ni chan ge ya hi national media hon I to banga ku ki cha te thu aseiwa mei te hon I to banga lungel propaganda za chom bola e ho sunga hi malcha ahin hawam masala ahin hawa e ho ki ka boina ding izat abol ham ti ho jong hi het thim na divin aban bana in sei de wa hi ama sapen in hi chiwa nga news hi ga velauchun tu a hi Manipur gam sunga BJP in government tha ahin sim kitna hi ama ho ki phat sei wai agam sunga tu le tu a Manipur CM dinga alhen do pau wai khem chan aman jong I to banga na ahin to ding ham a hi lawai le Manipur gam sung BOINA hi normal ahi tai ahi lawai le normal si tai peace tai ati a hi le chun I chan ge a vai ahin hop thei ding ham hi che ho jong hi sei thei nai lo hi birin sanga jong cho hu ho zo mai thei a hi lawai le alungel a hi na banga ahin bol do lo mai thei a hi PG inam tile tu le tu a mei te in Kuki gam chon thei lo Kuki in jong mei te gam ki chon thei nai lo ahin la center langa ko na BJP politician ho chun mi pi lep na dinga government vai hop thei na dinga bo chu amawain pan ala wa Manipur gam sunga normalcy tai chamna tan hizi ichun thal Manipur gam sung ki boina a hi sang le zathum le som le thumlang akimando ta in chule mi zako le som ni le lilang kiman a hi tai hi chi boina a na tong ho hi chi boina a thil si bol ho hi chi ho jong hi a bon cha ki man zo a hi tai ti a jong hi tu a hi report a bol hi hi chi ho event nai le mi politics bol dan mi lungthim bol dan ho hi event nai le hi ta hi mi lungthima ki pe a hin lai ho hin hi chi politics lang ting ge hi a ki maintain zo nai po in tu le tu a hi mi pi masanga Indian mi pi masanga mo achan lo na diule BJP athim chan thei na dinga chu Manipur gam sunga chamna tan thal asanga an la do ho sanga tam zo kila do tan mi phalo ho jong sang khat hling di chat hi akiman tai ti a hi amawin report a bolvi ti ho jong hi mu a hin ni chewa jong hi ga velo chun tu a hi Manipur gam sunga hi normal life a ki hing a hi ta in hi ta normal life a hung ki hin zowa tu hin Churachandpur district langa BOINA ki ni ti ho ta bang hi ei ho zo ei mo sa kin wa hi tain hi chiwa jong hi ga velo chun total shutdown in Kuki area ti hi zo Kuki zo area a hi total shutdown na umin
Churachandpur ki phinna umin ti ho jong hi asei hui chu Manipur pumpi hi talovin to ai Churachandpur bawa asei hui ta so ai wanga chu achung langai Kuki area jaw sa wang wa chu nga atar get pe na chu Churachandpur baw atar get no vi ti ho jong hi mu ahin chiwa jong hi Deputy CM overtaking the in I chanham khana Churachandpur langai ki phinna nei win hi chilang hi boy hi adang hi a boy poi ti a hi alep kit no hi in alang khana hon tu chunga hi pi nem cha Deputy CM support je a hi ki phinna ki nei a hi in ku ki cha ten a hi theya hi le meitei government to support loading ti a hi ji chun mi pi ho kilung kim lova ki phin a hin la national media a BJP politician hon thu so mi ho thu anapi dan no le a hi lawai le ama ho BJP theme chan theina dinga hi to a narrative za chom choma a hei ko ya hi ti pa jong hi ku ki cha ten isu mel lo de win avelen kain he sa in news heading momong ho jong hi event na hi le chun tu le tu a hi Manipur Hill District Churachandpur Kamsunga hi BOINA umin new government kisim je a hi hichiwa Kuki zo MLA hon a join je wa BOINA ahung tha umme ti chu masanga May 3 2023 a anaki boy pa chu chamna hita tu a hi atha bi a MLA ahung ki form na a Kuki MLA hon a join je a BOINA hung ki tha pat dan na hi ta chu khat BOINA chu normalcy an hi ta tu a hi BOINA tha bia hung tha danai ase oi chu ai wanga chu adi ta sei dinga chu BOINA hi tu ni chan ge ki chai nai lo chu meitei ho to ki BOINA tu ni chan ge chamna koiman ki sei nai lo jong nai lo mo a Michael lamza thangin meitei gam sunga ga kei ho tha do represent ka hi ve ti a aga ki se ya hita chu tha do ho le Kuki ho le meitei ho a ki cheng khom thei tai tia a sei wa nga chu May 3 2023 a ana pen chu tu ni chan ge chamna nai lo chu ai wa BJP hin hi chi chamna tu a hi atha bia hung ki boy da na jong hi narrative choma hi ape yuvin central government na hi thiem chan na dinga hi BJP party ho hin politics na sata ki chim hi ve ti pa jong hi het thiem na diwa news cha chom hi chi to bang heading hoi ki sei a hi in a hin la I BOINA pau hi 2023 a in a BOINA pau chu chi zom jing na lai Manipur gam sunga normal si ki ti momong hi lo a hi ti jong hi het thiem na diwa I sei wa hi in chule tu chunga MLA Thum asata yoi mo pau hi ga velo chun het thiem na diwa divide a ball go to center BJP hin divide and rule politics a ball hi chu ichi a ball na pe no chu pu ngol sang lur hi mar hi chu a hi le SOO hon 2008 laya center to sign an a ball na wa chu ET energy vam tele Kuki Zomi mar ti hi chu Kuki Zomi mar ti a SOO sign an a ball je wa chu tu ni chan ge a jong hi center government in hi chi to bang divide and rule policy mangcha a hi mar ho khat pi ding Kuki khat pi ding Zomi khat pi ding ti to banga hi vai a ho mo wa hi ta hi AHIN go no hi ti pa hi isu mil lo de wa hi a hin la hi chila a ki hen thei koi ma ki lo hi Zomi ti utin mar ti jong le han Kuki hi ve Kuki chu tribe a hi po in tu ni a Kuki tribe koi ham ti le lo a hi na any Kuki tribe ti chu tu ni a tribe recognize lo ho be a be khom theina deu a ki kan khom theina dewa bo chu any Kuki tribe ki si ma hi in any Kuki tribe chu Kuki tribe a hi poi na Kuki atuma tribe lo a hi ti pa hi mi pi ho I boy lo na dewa I ga se wa hin a hi la tu hin inam sungwa kiloi khom na za chom hon press release a attack a ke ball to na ho a hi la wai la za thupon a hin ball ho ga velo hen hi chi KZC Kuki zo council a ko na a hi in hi chi tu ni a inam mi pi hon Kuki MLA ho Meitei popular government
sim do na support ball dei lo vet sa na chu KIGOT na INEI hi in hi chi zong hi za ni a zong neo cha kan ne sei tai ei ho lungel di lo ai tu ni a zong hi chi KZC in kipa thu a se hin zan hi a press release pawa boycott a ball now chu in a mood wa hi in hi chi boycott a ball na wa zong chu MLS ti a hin s a hap thu a hin MLA hola a hi koi MLA pen ham ti zong he a sei lo wa hin a hin la target no chu henge mi thum ho chu hinan ti hi zong le mi thum ho keu hi lo chu tu chunga represent hi i leader ho e ho nam sunga leader ho hi i vet na hi le chun thu sei thim wa i nam pi zo le hi thim hoi chu tu chunga pu paulen lal ko ai mo na zong ai di point amin ga ki pha hen nang hele a thu sei chu hoi chu na thu sei chu hoi chu ke hon written assurance ni pi wa hi le ka zaw lo di ti chu Lungthu meeting na sei zo ta chola hi chi chu ATM khana written ta hi le iga chi wa iga present deu chu a hi wanga hi chi chu i ma cha am poi ti hena sa a Kuki MLA ho zo si hi chi BJP center in a ko na chu ana chi wa he ta chu meeting ane yu chu a hi wanga chu seniority a hin vet no wa hi le chun p name cha chu senior khat an hi ta chu ana hi ze a chu deputy a hin tu sa chu adang hor atu sa ta lo chu a hi le adang ho jong hi eng se lo ham eng se ma hi ve ama ho jong i chan ham khana eng sit na ne ve ama ho jong i chan ham khana deputy chu hi no mo hi a hin la hi lo phat na wa tu a za sai thu a hi in MLA ho zo si tu hin kanam kagama dinga ka dingdet novik a hi lo la kagam kanama dinga phateta apan la ka hi vitil pan la ho si resign ke bolvin ki he chen tante huti la wa hi le chun tu ni chan ge ya e hon MLA ki ka azong divide and rule policy he theme lo wa apan mun api ho idem wa apan mun chang lo wa support ball ho chu ipa chat kit pau zong hi di lo ai MLA ho zo se ki resign hen hi chi to ka a chu a khat zong hi pa chat ding MLA khat cha zong om poi ti hi tunia ki sei do no ma hi a hin la tunia mi pi tam pin hi ta chu igam inam ngai lo na zala rally hung na chung changa KZC in zong ki pa thu a hin phong ve ti hi mo a hi aban kit na hi KCA in thupon a hin bolin hichi KCA in thupon a bol cha hi le Kuki Chief Association Churachandpur in Mipi head dinga thupon ahung kinei in hi tu chung rally le shutdown ke bol hi akilado ta ji in tu apat changwal hi hen koi kiloi khom na hi zong le Kuki CSO thu sa lo wa koi man boina a bol ta lo ding a hi a noi la ngai ga vet be kit lo chan 5 pm a pat ni khothum 3 days sunga hi khotina ama khosung chi a kivet tup ding na ki koi tup ding hi chi thu phon na sa lawa boina to a uma hi le mimal le a khole veng mopo na hi ding a hi CSO in thu iti say da mo ki pota loading hi na CSO in mo ki pota loading Kuki Chief Association in jong mo ki pota loading iti ham khat na punga apat na adang si ahi boina ha sa na hung to a khatlenin lim na ahin to a hi la chun CSO in mo ki pota loading ai Kuki Chief Association hon mo ki pota loading ai ti hi thupo na bolo chu hi chi dung chu ya chu Kuki Student Organization Churachandpur District in jong hi chi KCA thupon chu ka to sot no ve ke ti a hi thupon ahin bol ki taw chu hi chi sa pawa se wa in ama hon jong hi chi really akichaya patna hi shutdown blockade ke ball ho azat ke ball ho hi lifted ke ball hi tai kilado hi tai hi ji chun koi tabang boina ahung to a hi le ni chiwa ke hon
thu ka nei ta po ve ke hon mo ka po lo de wa hi ti hi kit so hi chi dung ju ya cho bizang hopi village authority hon jong hi chi to bang ma chu thu so bol kit ta so hi chi koi to bang boina hin se ma uma akitong kha au uma hi jong le CSO ho le bizang zut club het pi na lova boina i bol lo di vin het sa hi koi to bang hi chi thu pho na sa lova boina hin sim a boina to le ama mimal in mo akipo ding a hi ti hi thupi na ahin bol ki taw chu hi chi ahin nei zo wa hi alang khat langa UKNA ten press release khat ahin bol kit nova nammi te het sa thu phon ti a hi thu phon ahin bol kit taw cha ba la anoi langa hi ga ve kit lo chun a point sagin a hi shutdown bol a pan lal zo si akisu kha wang sit ato zo si CSO ho kichu tho jing kichu tho a zendia no te zo si ki ko sa hi diu a hi ti hi ki cho ti chu in zo a chu KSO a hi in out village authority ho a hi in KCA ho Kuki Chief Association ho a hi even ama hon ke hon mo ka pu ta lo diu a hi hi chi ban ke ball ho shutdown ke ball ho kilado a hi tai ti a nga sei so a hi wanga hi chi UKNA te thu sei hi ga velo chun tu ni chan ge ya KZ sin boycott a phun khum dung juya chu nammi ten ki phin na hi ki chi la pi jing ding itiam khana ki tong kha a boy ahung o ma hi le CSO hon na boy pi di wai ti hi don but na ahin pi ki ta aban le deputy CM ho resign ke bol to ka a hi chi ki phin na hi chi zom jing ding changwal hi hen mi pi hi jong le ki phin na hi ki chi zom pi ding koi tabang hi chi wa mo hin po a hi lo la hin kham au ma hi le UKNA in pan kila ding hi ti chan ge jong hi thu phon a bol cha a hin la a chai na pe na a sei pau hi ti khat te ti a mi pi hiti khati ti a mi pi movement anaki sei suboi SO group ho tu a tu kisana i kha do lo le amel si zo nam ki zo hlepna beding a hi ti sumil lova pangkhom chi din ko na kanei uvi ti hi hi chipa hi di kit cha lang khana na adang se wang hi khat la khat ki gi to na ta banga hi hung do a hi ta in nam sungova hi mei te ten plan a hin bol wa central government in plan ja chom a hin bol lai e ho ki ka azong hi ki to mona hung ki go ta sa ma sa jong chu i mo de wa hi in koi ta bang hi chi that au mai le lak som ni hi chi that le lak som ti ki so ho jong ana uma tu a jong hi chi wa hi CS on mo ki poto loading hi ti ding igam ina ma dinga pan la a igam ina ma dinga po na nei ho CS on ki veta loading hi ti na hi cho ni chu a hi le chun ipiham a boy chu in zo lang le a chaina lang le neu cha hil chet na hin bol naw hitin aban kit na hi Zomi council hon thu so bol kit taw so thu so bol na wa hi amon na seu chu Zomi area a koi machan personal life a hi lo la property asu se the lo ding hi chi to bang bol om ma hi le Kuki Zomi council in ki vet pi ding ki mai to pi ding ti ho chan ge hi a se yo hi so ni chi to bang a hi in kei area nang area ti hi masanga pa na na ki sei a hin hi chi sumang hi ti hi chi su umang to ka wa hi i ha lo di wa hi i ma cha i lo hling lo di wa hi ti a na ki sei a hin hi chi wa chu pan in lawin UTV in se movin UTV ung ki se ma chu nang Zomi nang mar nang Kuki nang thado nang vai phei ti lawa ana pangkhom wa pan anala ole hi chi wa chu inam sunga samsaw ho hi anakichaki nawa hi chijong anasu hai kit nois nale ain su hai kit wa hin tu ni chan ge a hi ga velo chon zo mi ten zo tu a hi area bol su tu ni a ki phin ho jong chu imu di wa hin Kuki cha te Kuki support CC Kuki ka hi ti si sen really bol vaile aning lang khana dukan phate ta na ki honga hi wanga koima achoding lo so
nale hi chi ho ta bang chu hi bo chu e ho nam sung hi chi chun i nam sung wa i din khom angai i Genthei i ha sat lai wa anna ding ho a hi lo le hi chi Jiribam langa ki that ho loi bang chu na velo chun hi chi lai a chu Zomi nang Kuki ti lo ai hi zi chun a hi the ai le hi chi nang area ke area ti pai I pai mango angai aban ke na hi mi tampin I oi mo a hi lo vai le mi tampin tu ni a hi KNA4 vai hop na a hi ji in CSO hon thu anei poi alang khana di a hi a hin la tu ni chan ge ya ko tu vai hop na no ya kiphin na nei hi cycle ho ti lo vai kampo pi district sunga hi kiphin na umbe lo wai na mun ti na hi thip cha na umoi a hin la ma wain apo na lo ham te la apo na wai tu ni a jong chu ko tu hon meeting ana bol wa hi chi meeting anei zo wa jong ki ko tu lam kai ho to phatata ki ho na anaki nei hi in a hin la mi pi masanga itiam khana social media hung do a thu ga saiding pa chu no mo sa wa hi chi press statement hi a hin lao a hi in ti chu mi pi head dinga ko tu in tu nia kampo pi district sunga CSO hi hen tribe in pi hen hausa hen holam kai hen a cheng zo si hi chi ki ho na ki loi khom na zo si lam kai zo se na ko khom wa kampo pi district sunga command ball ho tilehen ama ho hi kampo pi district sunga hi nam se pai lang hi han CSO lang hi zong le ama ho hin khatna ki vai ho mo wa hi ta chu a ki vai hop na wa jong hi unified command ho jong a koi hi in hi chi unified command ho jaw na chu ki ho na na nei wa hi chi na a hi ama hon point thum a hin hla do win hi chu ho jong in amu so ke ta deu ka ta sanin ama hon asei na wa chu Southern Hills Kampo Pi District Kuki zo nam mi pi meitei gal hung ki pata pat tu ni chan ge ya kilung khat ta a separate administration movement ki to sot jing to hlonin nam pi lungtup mol so a hi to ka a ipi din mun hi zong le popular government zong le lung hlalowa kilung khat ta a movement ki chi pi jing zeng ding a hi ti hi ama ho thulu na hi ki chu point khat na chana popular government chu mei te hon anop mole ki sim ta win te anop mole ki sim do da ta hen a hin la ku ki cha te Southern Hills Kampo Pi District sunga hon wang ka movement pau ka hla po vi separate administration movement pa hi kadin det pi jing ve ti hi a point khat na se cha point ni na cha hi le a chi sa ni sim som thum December 2025 ni ho a kotu makai na a district sung a kiloi khom na zo si kilung to ta a Manipur popular government ki sim na a Kuki zo 10 MLA ho pangthei loading a kilol na anakin nei written a anakinop ton na le kilol na KZC koma anaki pi chu avelin reform na avelin dindet na ti ding ha akibol kitnin makho a hichi chungchang hi Lungthu Thum UPF KNO MLA KZC ho mopo na ahi tin kiphat sa na akinei jin ahi ti hi appoint na aseu chu hichi hi kotu makai na noya date 30 December 2025 ma anaki ho nadung zui wa chu hi cho jong hi anaki so sa hi ta in avialen hin ta do pong katin I he no mo wa hi le hi chiwa amahon press statement anabol press release anabol pau cha ananong vet jing ho hitin hi chiwa kotu thulu na dung zuya chu tu ni chan ke a ke ho kading det jing na livin hi chi chu ka pom jing na livin tu ni a hi popular government ki sem do anlang ki sem do hi hanlang hi zong le ke hon ka din pi diu a hi in chule ke hon ka ki lol naw le khabua ka ji lut saw chu tu ni a jong hi ka din det pi jing ove a hin la hi chi thu chung changa hi Lungthu Thum ho
ana kingan se a hin tua zong he ama ho kingan se jing a hi ti pa hi a hin phon do chana le hi chewa a se u chal he Lungthu Thum ho UPF KNO ho mopo na a hi tin ki phat sa na akinei ji ti a hin a hi le tu chung i boina pau hi koisu mo ham ti ai le chun UPF KNO MLA KZC ho mit mo ji a hi ti pa hi a phon do hi tu chunga ga het be theiding in neu cha ga sei be lo han KNO UPF KZC Lungthu Thum ho chu Guwahati a ki ho na zong anei wa written assurance center government hi and state government hi zong le AP lo wa hi le Kuki MLA ho popular government form na ki zaw lo ding hi tia ama ho nampin ki kine pi so KNO UPF chu a hi le center to talk nei a hi za chu inampin ama ho chu center to ki ho dinga kingan sia aban le MLA ho chu a hi le Kuki nammi pi adinga SA anathuma sapen a hi zewa mi pi represent a hi zewa so ama ho jong kita san kit hi so aban le KZC chu Kuki cha te adinga CSO kiloi hom na zo si abana bana hi ta chu list tampi sanga chu hi zo si ki khai hom na chu KZC ki si men tia KZC an ki si ma Kuki CSO ho zo si ki ngap na khat hi kit hi ji a chu ama ho thum ki ho to wa written assurance ipi lo wa hi le popular government sima kazaw lo de wa hi ti hi ama hon ana se wa hi chi dungzu ya chu mi pin jong ki phat sa a mi pin jong ki no pi a hi ta chu ana chil ha hi na hin la tu ni a hi UPF KNO hi ta achom chomai seile lead danen hong omen SOO no ya ho te taute SOO a hi in MLA a hi in a hi lawaile KZC a hi na KZC ho a hi in hi chi KZC ho CSO leader a hi tawen ama ho thum kingan si na pa chu tu chunga MLA hon SOO ho donglo MLA hon KZC donglo ba ama ho hin ita chu popular government chu azoin ta azoin wa deputy hin kila wa minister ni hung ki so kit no wa ita chu MLA hon gu thim cha a SOO ho a hi lo le KZC het pi lo ba decision na hin la ta so a hin la wa hi le hi chi wa chu KZC ho hung lung hang kit na SOO ho het sa ta lo wa abana chu MLA ho chunga social boycott a hin bol pai kit ta so a hin bol vai le chut e ho hi lungthu iti wang wa hi ikilung to pove akiza to pove a decision la ozong khat ke he to lo wa pang a hi ve hi ji chun kotun hi chi chung changa mo ki popon tin lungthu thum hon mo ki po de wa hi ti chu hi chi appointee na asei nom pe no cha hi in athum na a hi le mi pi political demand separate administration lol hinna galzona a toka se a Kuki zo buffer zone hi tin le ha tho a ki veng bit jing ding a hi chi a point hum na zong hi point hoi ta ipg nam tele tu ni chan ge mei te le Kuki ki khen na hi chi buffer zone a hi bowen hi chi chun buffer zone hi phateta akinga ding hi koi deputy ka thei poi koi minister ke he poi administration against na hin to wa hi le chun hi chi hi ke hon pan kala de wa hi ti pa chu a point thum na sei kit wa hi in tu ni chan ge hi social media za chom ma chu event na hi le chun mi tampi hin kampo pilang ho ipi na bol hom KNF ho na kichat je wa na changam lo hi tam ti jong hi za hi sei jeng wa hin hi chu di nan te na koi ham tu ni chan ge ya Kuki cha te thingnoi ki chalo aji chu thingnoi ho hin koi ma dep nei lova mi hin ho hi gancha hin ho banga agelova ano hun huna kila ji ngoi chu ama ho ki ka jong kilung sit na lo hi bo hi chi a hi ja chu Kuki nam mi pi ten thingnoi ki chai chu hi je a chu a ki phin lo chu hinan te hi jong le
alang khana chu tua ikiphin wa hi zong le itilang panga ikiphin de ham a hi lo le tua mei te hon social media tot nop na e nei bangwa ho e ho le ho kina wa ini ki hal pi di ham hi chi ama ho hin strategy phate ta gon tup na ne chu tua jong hi ko tu lam ka ya ko na thu gu thima thu ki za dan to ba a hi le monday ki jong le hin ke ho na nei ki diu hi chi dung zuya chu movement hi a hin pat diu a hi ti pa jong hi neu cha mi pi hon he thim ne divai ga phone a hi in tu hin idps ho ko na thu phone ga velo hen ama hon jong tu chunga Kuki MLA hon inampi Genthei na ha sat na he phatta lo hi la pi nem cha kip gen a hi lo lm khaute Mr. Ngul Sanglur na pu Ngul Sanglur sanate a hi in ama ho thumin in gam inam a hin zo do jeng pa wang hi phamo akisa I ti zong hi phone do na a hin bol kit no vi ti chu mu a hi in hi chi IDP ho hi in fala ko na hong jam do IDP kiloi khom hon a in phone a hi in tu ai Kampopi district langa ko na IDPS ho leader hon a hin phone kit now a hin hi chi internally displaced welfare committee akitivin Kampopi district lang a hi in ama hon jong tu ni chan ge ya hi I macha ki thopi na injawai sei bangwa chu 23 24 25 compensation Lungthum lang PMAYG hi che ho jong hi mu ding a hi tia anabolowa form fill up ball sau ta I to aban le in ki su se hon hi zat a mu ding a form hin fill up mo vin lang a thi ho chon hi zat a mu ding ti a jong hi anaki gong a hi in a hin la hi cho hi 2023 hi han 24 and 25 I jong le hi chi kum thum sunga cheng khat jong ki mukit nai lo a hi ti a hi a thiemo chan na ho memorandum ho jong ana pelu novin chole a dei lo na ho hi Kampopi DC a jong hi the lekha na pilu no veti ho jong hi mu a hin masanga pa na ka sei ta in mei te ho hi athi wa hi le gang ta compensation ho amu pe pe yo a hin la e hon imu thelo na pau hi ipg am tele government inelo a hi ji a chu SA ki thum a hin separate administration ne pitawin ti hi ana ki thum pi a hi in tu ni chan ge a he thim lo loi na laivin phai sunga budget center a ko na budget ahong teng la phai sunga ani chai jiu a hi tai ni ji chun thinglang sim phat na ding le ilam hla na ho jong tu ni chan ge a ki sim thailo development thai mong lo a hi ni ji a chu a chinga thim inam lam kai ho ana ki phin jiwa a hin la mi pin he thim lo je wa in to sot ji lo je wa chu ana success thailo wai ta chu ei ho sunga jong hi lam kai ki hial jing a hi in tu ni a jong hi he thim na de wa I te ka theine devin ga velo han mei te ho a thi ting le gang ta sum amu compensation amu mi a thi ja sum mu ding pa chu a hi po in ka sei nom chu mei te ho chu I chan ge kina sa hom I chan ge ki kho sa hom a hi la vai le thil khat a thu mo la amu pe so a hi le tu ni chan ge ku ki cha te igen thei ha sa na kum thum lang hong hi ding a hi ta in a hin la tu ni chan ge cheng khat jong ki mu lo na hi eina sa po ve e kho sa po ve amina a le kha a tam pi e phone khom wang win ata hi I ma cha hi po ve hi ji chun hi chi ho line na jala chu separate administration delo hi te atuma e hon jong government muleo han tunia igen thei ha sat now I sei na ho jong hlung chat ding e ho dinga jong thil pha hi answer pa hi hlung chat ding a hi ti hi a hi za chu separate administration hi ki thum a hi in tu ni chan ge separate administration he theme lo a hi lo le a BOINA lai ho pu na nei lo I gam in ma dinga thil pha a hi ti he theme nai lo hon hi chi he theme na diwa chu niau cha ate ka na to bang iga seo a hi in a hi the ai le kanami te ho tu a hi lampi dang inei po ve khat la khat kilung to ta pan ila unga hi ti jong hi ka sei do no men hi tu a jong hi emergency meeting ti hi cycle langa in pi hon ko na hin bolvin
hi chi hi 7 February jing ni ho ting le 11 am Kuki in P office cycle hi ke ho to ding ti hi Ukhur district hi hen Ukhur district lang hi hen Bungpi hi hen hi che ho zong hi in P za chom Eastern langa Kuki Chief Association ho hi hen hi che ho zong hi hi the ai le gam inam sungu aboi ta je hin le kha zong hong ki thot man po in hi chi social media mang cha hi tep na hong ki bole ti hi tep na ana bolo hi in hi chi ama hon in thot di povin hi zong le social media mang cha thu asayo hi ji chun in zo khat le namu kha lo deu ti chu laina na zala hi chi Kuki news mang cha hi in pho no hin tin agenda ding zong hi chewa hi abona hin ta do win hi chi hi hi thea hi le Ukhur district Kuki in P hi hen Eastern Kuki Chief Association ho hi zong le hi thei chana hi chi azau thei chan iga zau deu win zong tep na ahung ki nei ki ne na hi tu le tu hi kana me te ho he lungel khat in saileng people movement ti lawa hi inam sungwa cham na hi loading a hin tu ni a jong hi area ti a ki khen na pa hi Mipin area ki khen lo hi a hin la tu ni a inam sunga thunei ka hi inam sunga thal choi ka hi ti ho hin area a khen wa hi in hi ji chun a hi thea hi le inam sungwa hi thing noi sanga Mipin tha inei to ka wa hi area hi asu mangji loading a hi direct nga kain se hi tai masanga chu nge indirect dewa ki se ya area ti sim daute aji chu athi ho jong Kuki mina ki thi a hi koima cha ama tribe mina thi koima pon vai pheya thi jong la Kuki a hin paite thi jong la Kuki a hin thadawa thi jong la Kuki mina thi a hin gangte thi jong la Kuki mina thi a hi hizi chun area ti hi sim da taute ti a ki sei chu indirect nga ki sei a hin la tu ni a direct nga ka sei nom chu a hi le Mipin tha inei lo wa Mipin thal choi ho ikichat lai sewa inam sunga boina hi ai ti lai hi zong le chamna loading ho ki ka a jong hi boina jing ding area a ki hen jing ding a hi tu nia Mipin rally bolding a hi hichiwa hi lamzot na nei ding a hi hichiwa to khom na ding a hi tile tribe zosi nang koi ni him nang hichi tribe nahi nang huchi nahi thi lowa ki su khom thei a hin la thal choi ho ki ti ting len thal choi ho hin area nei ki no win ama ho hi khat la khat ki to lo pi a hi je wa chu tua thakhat na a ki to deu jong hi ha sa hi tua jong hi kum izan hong chi tam kum thum ling ding a hi tai tu ni chan ge ya press release a bolu jong le nang ma area ke ma area ti hi a phat chenga seyo hi in hizi chun ama ho noya lai seva Mipi ho jong ki khen dan deu khat la khat ki lungsi na hi thei lo ding hi hizi chun agang thei pe na tunia I sei no mu chu hi le Mipi I hat deu Mipin koima ki chat lo deu Mipi sanga len zo sa lai seva hi nam sung hi kito loading hi hizi chun people movement ti pai phateta ichi pi deu hi avela kain tem kin na hi tuni hin idea lungel khat ga sei be ki lo hen Lungthu thum ho je a Lungthu thum ho Mipin kingan se hi in Lungthu thum hon vai a hop thim lo je wa tuni again thein ho hi hung so do kit a hi ti zong hi het thim na divai ga se wa hi in ani na aka sei nom chu a hi le MLA zo se thep mo a hi tu ni a hi MLA thum ho chu position a hin pi ji wa bo chu I oi mo a hi in a hin la tu ni chan ge ya MLA ho zo se koi ki resign tam masanga pana kana sei a hi in MLA ki resign no han lang MLA ho hin kanga ta we separate administration na thum ta wa hi le nga do hen apan munu chu hi chi tu le tu a meitei government to aki connection now chu kat tan no hen na ei ho ding a chu MLA hin na lai ding hi a hin la ama ho a ko na chu resign ki bol he resign ki bol wa hi le chun
henge athum ta ve SA athum ta hi ta san na ding ai ahin la TUNI chan ge resign a ki bol la wa hi le chun ta san thei a hi poi ti a hi kana sai a hi in ahin la e hon ina se chu ama wai resign ki bol hen nang le tha nei ta lo diu I ma cha sei thei ta lo diu center hinga thil khat sei zong le effective lo ding a hi tai ti pa a hi e don but na kimu a hi in ahin la ama ho MLA a hi sungwa ipi a bol do wam a later head mangcha a kukinam pi a dinga ipi thu an sei kha wam center government hinga I macha sei do talawai SA ka devi kuki cha te SA ka thum diu a hitai ti a thu a sei kalwalu ipi a bol do a later head mangcha a kukinam pi a dinga ipi a bol do hichi mala a chu later head mangcha a kuki nam mi pi sung mama khat la khat kidem to na later head ho ki mangcha hi bo we hizi sun MLA azoin lova a power ane lova kuki nam mi pi ten I phat chom naw I macha ampoi hizi chun tu a jong he a ki khel poi kuki nam mi pi sunga MLA ho zo si a bon chan ki resign hen ti pa jong hi idin pi diwa hi athum na point pa cho a hi le ki ho to na lova pan I la ji pau hi ila sap na wa hi mi pi hi hen lam ka hian organization hi han ipi hi jong le ki ho to na lova pan ila teng le I boy wa hi TUNI a jong pasal phabe pin BOINA AHIN siama hi le no pi be ya hing thailo cho no mai ho be ya hing thailo hi no mai ho hong pan teng le se pai ho hong teng le no mai ho din no le se pai ho chu kinung hin pe jing wo chu ahin la pasal hi teng le chun na sata se pai ho jong chu bullet proof ho to I to hung hang deu ziu ahin la no mai hong lut teng le se pai ho jong hong nem de kit ziu ni ji chun khat la khat ki ho to ngai TUNI a ki hon hi chika bol de wa hi nang hon hi tai pan na hin la deu ti hi ki ho to le hon TUNI a hi chi to bang loading ei Lungthu Thum ho jong chu phatata ki ho to na hen lang hi le TUNI a Genthei ho hi loading ei ti pa hi a chaina ka ga sei the hin tin kana mi te ho a hi the a hi le igam inam ka ngai lu e pan kala ding hi ka gam kana ma ding a thisan ka phal ding hi ti a ithisanu iphalova ihin naw iphal ngamova hi le ihin na ho ithisan ho chu man luta in lon sa hi tin mo mai a long ding in phalpo hi ti zong hi a chaina kain tep the hin tin TUNI Kuki news sen ngai hla a hin vezo se na chung chi win ka ki pa in na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw han Kuki